دما خوش ببینرین هیجا ایرو 13 نیسان 2023 روژان جی روژا پیشمی بویا رو گشتن هری سرکه و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن جاره کدن دناوا 20 دقیقه چین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش ببینرین هیجا هم لروشتات ناوین هم لأوروپا او لآسیا روشتات جی ترافیکی که زیده یا دیپلوماسیه هیا وزیرین کارین دروه ین شام و ریادی لجده جویان وزیران بریارا جاره کدن وکرنا کنسولخانه و رین هوایی یندنا برا هر دو ولاتان دادن ده داخلنی هفپار ده بالهات کشاندنا لسر سروری و یک پاربونا خاکا سوریه. د پروسه نورمالیزه کرنا ناوبرا عربستان سعودی و سوریه ده گاوکه گرینگ هات آویتن او یک جی جنوب دست بکرنا خزمتین کنسولخانه و سفرین هوایی یند ناوبرا هر دو ولاتان دبون. وزیر کاری دروی حکومت شامی فیصل مقداد پشتی بیتر 11 سالان سردان عربستان سعودی کرد. مقداد لباجار جدای به هم پیشه خوی سعودی میر فيصل بن فرحان السعود رجويا واحترام السيادة والخصوصيات الوطنية. پشتی جوین داخویانی که هفبشات بلاف کرن وزیران تقزیل لسرگرینگیا و گراندنا تام آخاکا سوریه و داوی کرنا هبونا چکدار و دستوردان در و دکاروبار نافخویین سوریه ده هاتنه کرن. تیکلدار ناوروکا هفدیتنیجی واگاهی هاتن پارو کرن. هولین دیتنا چارەسەریە کە سیاسی ji krîza Sûriyê ku ewlekarî, aramî, nasnameya Erebî û Muslîmanan û yekperçeyiya axawî welatî diparêze û berjewendiyên gelê Sûriyê li ber çavan bigire hate gotûbêjkirin. Herwiha balhate kişandin li ser giringiya vegerandina Sûriyê bo civaka Ereb. پشتی شر لسوریه ده 2011 دست بگر سوریه جوات عربی هات بو درخستن. ده داخویانی هفبج تقزیل سرگرینگی هفکاریه بو دربازکرنا زحمتیان ده گهاندنا آلیکاریین مرووی بو همون نافچین سوریه و گراندنا پنابر و کوچبران سوریه بو مالین خواه شر لدشی قاچاق چیتیا مادین هشبرو تروری کر. وزیر کار دروی سوریه مقداد دیار کر کو او هولدان عربستان السعودي ينجبو بداوي كرنا آلوزيا سوريا دنرخينن و سپاسيا آليكاريين مروفي ينجبو هرمين عرضهجي هاتنا شاندن دكن. بشتي دروجان جسردان مقداد عربستان السعودي و مازوفانيا جوينا وزيرين دروين ولات نافشيه لسر وگراندنا سوريا بو كومكارا عربي بكا. هروهاتي بلان کرن کو سروكي حكومتا شامي بشار الأسد جبولوتکه کی تیا عربان کو د 19 گولان ده لریاضی وره لدار خستن وره بخواندن. عربستان السعودي قالك ولات عربي د شر نافخویین کو د سال 2011 ده دست بکر تیکلین خوین به سوریه را وستاندبون. د پیواژویا آسایبون یا داویده بریانها بیار هات داین کو بالیوس خانه د ناوبرا سوریه و تونس ده جنوب ورم بکرن. بله ترکیه و باکوری کردستان پیواژو گاف بگاف بر به هلبجارتنی و دچه یسکی پسولیا هلبجارتنا سرکماریا کوی دچارده گولانی ده بیگ بی ایدی دیار کر ل باکوری کردستان جی دانسینا نامزتان او وکرنا بیرویان و گوهرن شاهیان ل آلیه کدن نامزتی پارتیا چپ آکسک فرید شن یشاری جرحای بوی نامزد بانک روگات
hon kujeran baş naz dikin destê xwe dînin li ser wijdana xwe û wiha herin ser sindoqan. Li Tirkiye hilbijartina serokkomarî û parlamentûyê li Tirkiye û Kurdistanê bûye yek ji rojeva sereke. Hemwextê diyarbûna dema hilbijartinên dervê Tirkiyeyê şandeya desteya bilind a hilbijartinê pusulaya dengan a ji bo hilbijartina serokkomariyê weşand. İnşallah vakit geliyor. Li gorê vê di pişka berê hatibû kişandin de namzetê serokkomariyê Tifaka Cumhur Tayyip Erdoğan di rêza yekemîn de cêdigire. Seçim kurulu önünde Memleket Partisi Di rêza duyemîn de namzetê Partiya Memleket Muharrem İnce. Oy vermeye gidecek olan herkes Di rêza siyemîn de namzetê Tifaka Millet Kemal Kılıçdaroğlu. Türk milleti kendi içinden yeni evlatlar çıkarır. û di rêza dawîn de jî namzetê Tifaka Ata Sinan Oğan cêdigire. Li Rihayê Partiya Çepên Kes pêşengiya pêşbaziya hilbijartinê dike. Bernameya danasîna namzetên Partiya Çepên Kesk a li Rihayê veguherî şahiyê. Her kes li Rihayê berê xwe de Çepên Kesk û ji niha rengê xwe bi Çepên Kesk pêçaye. Herûha li Rihayê çalakiya nobeta edaletê ya malbata Şen Yaşar di roja 752 de ye. Kutsal bir şehirde yaşıyoruz. Adliye önünde de 752. Ferit Şen Yaşar yê ji Partiya Çepa Kesk bûye namzet a xivî û got. Em li benda hikûmetê bûn ku edaletê bicih bîne. Lê Wezîrê Dadê ku bûye sedema bêedaletiyê li Rihayê namzet nîşan daye. Bir seçim olacak. Bu adalet size Wezîrê Dadê ku li ber edaletê dibe asteng wê di nava gelê Rihayê de dengan bixwaze. Gelê Rihayê ku jeran û yên bûne sedema komkujê başnaz dike. Em gelê Rihayê vedixwînin ku xwedî li wijdan û mirovahiyê xwedî derkevin. Gelê Rihayê dê di çardehê gulanê de bi wijdanê xwe te bigere û biçe ser sindoqan. Rêxistina Partiya Çepên Kesk a Amedê bi beşdariya namzetên parlamenteriyê yên jin li navçeya 20 milê bûroya hilbijartinê ya jinan vekir. Namzetên parlamenteriyê Halide Türkoğlu, Surgül Aytek Avşar û gelek jin beşdarê vekirina bûroyê bûne. Namzetên parlamenteriyê piştê vekirina bûroyê serdana dikandaran kirin. Lalê din bi berfirehkirina xebatan re êrişên faşîst û nijadperestan jî zêde dibin. Du bi şev li dijî bûroya hilbijatiniya Partiya Çepên Kesk a Dîlokî li Gazîkentê êriş hate kirin. Rêxistina Partiya Çepên Kesk piştî êrişê li pêşiya bûroyê daxuyanî dan. Bu oyunları daha önce de çok gördük. Heberdevkên partiyên bajardan zanîn ku dê têkildarê êrişê selêdana suç bikin û gotin. Tevî êrişê jî dê bi saya alîkariya xelkê Dîlokê li vê bûroya hilbijatinê xebatên xwe bidomînin. Açmaya devam edeceğiz. Sevgili yol arkadaşlarım, sevgili basın mensupları. Belê siyasetmedarê Kurd Abdullah Demirbaş êko ji ber rewşa siyasî li Ewropayê dimîne bi rêberê ruhanî yê Xristiyanên Katolîk Papa Francisco re hevdîtin pêkanî Demirbaş ji Papa xwest ku ji bo çareseriya aştiyaneya pirzîrêka Kurd dua bike. Şara derîberî yê navçeya Sura Amedê Abdullah Demirbaş serdana Papa Francisco rêberê ruhanî yê Xristiyanên Katolîk kir. Hevdîtin li ser daxwaza Demirbaş pêk hat. Demirbaş di hevdîtinê de ji Papa Francis xwest ku ji bo çareserkirina aştiyaneya pirzîrêka Kurd dua bike. Di hevdîtinê de Demirbaş berhema mem û zîn a ku ji aliyê weşanên Kurd Ehmedê Xanî ve hatiye nivîsandin diyarî Papa kir. Her wiha Demirbaş nameyek û xalîçeyek ji Îranê ku motifa jina Kurd li ser bo pêşkeçî Papa kir. Abdullah Demirbaş di derbarê hevdîtina de pirsên guncav yên herwiha nûçeganên ajansa Die Welt Türkiye bersevand û diyar kir ku Papa bi germî ew pêşwazî kiriye. Herwiha Demirbaş diyar kir ku wan beriya niha bi Papa re hevdîtin pêkanîna ew got wê weke serokêberî yê şaredariya Sûrê û endamê meclisa Kırıklarê hevdîtin pêkanîye. Minha uma alegria também poder participar. Mais uma vez a todos nós, muito obrigado dos estúdios da rádio.
واشنطن جارکدن جبو درب لابوریا روسیه بخا جزای نود سپینه لی اف جزا و باندور لسر ترکیه جیبی که هر کم 4 شرکتین ج ترکیه کتن لیستیا نویا جزایان. واشنطن بریا استراتیژی لاوازکرنا ارتش و آبوریا موسکو دربان لی بخخستیه مریتی. دشاری لأوکراینای ده او یک با آوای کی زلالتی خویا کرن. وزارت خزینه یا دولت یک بوین امریکا 2 لیسته جزای نو ین لسر کس و شرکتین کلگل روسیا کاردکن اشکره کر. ده لیسته وزارت ده بیتری 120 کس و شرکت هنه. جوانجی 4 جوان ین هفکار ناتو ترکیه نه. لی دیاره اف جزاوی باندوری لسر ترکیه بکم. برپرسکی ج حکومت دولتین یک بوین امریکایی جاجان سانوچهان رویترز را آخوی او گوت. پرانیا شرکتین جزا لسر وان هاتن فرس کرن ین روسیای نه یانشی تیکلیاوی بوان رهیا. برپرسکی که نخواست ناویویا اشکره بکجی افتشتانی زمان. اف هشیاریه که جبرکو پراتیکن کنترول کرنا هنارده کرنه پیش بده چن. لهمبری بریار دولتین یک بوین امریکایی حتی نها جالی ترکیه و توبرتک نهاتن نشاندان. تاوی کو ترکیه ببریارن جزاین کو جالی دولتین یک بوین امریکایی یکیتیا اروپای و هاتن گرتن قبول ناکجی. بن پیکرنا وان بریاران تحمل ناکه. Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. شفی رژیم ترک رجب طیب اردوغان دشری اوکراینای دا بالداره که دا آستک باش ده تکلین به حکومت موسکو کیف را بدومینه. دولت یک بوین امریکا و یکی تیا اروپایی ده مجاره دیارگرن هلوستا ترکیه یا دشری لأوکراینای دا زختی دکه. هری داوی پشتی زختان انقرد ماها آدار ده بریارده که کلو پلین با موسکوی تین شاندن راوستینه. بلبینرین هجا و که کود دسپیکی دماغوت ترافیک که زیده یا دیپلماسی لهم لروشلات ناوین هم جلسر اصلا جهان هیا یک جوانجی مینا سوریا ایرانجی تکلین خواهین به ولات عربان را هیدی خوردی که ریوبریا طهرانی را گهاند کو شانده که ایرانی جبو تکلین دیپلماسی او وکرنا کنسولخانیان سردانا عربستان سعودی کریه هم وقتی و شانده که سعودی جی لإیرانیه. طهران و ریاض ایدی دخوازن آلوزیان افخوایی کم بکن و تکلیین دیپلماسی گش بکن. کمکی به صلح و ثبات نخواهد کرد. بردف که وزارت کاری دروه یا ایرانی ناصر کنعانی لسردان شانده یا طهرانی بو عربستان سعودی داخویانی کنویسکی دا. کنعانی گوت جبو جنوب دسپیکرنا پیوندین فرمیین ایران و عربستان سعودی و خبات نونرین دیپلماتیک، سیاسی و کنسولوسی گاوک هاتاویتن. شاندا ایرانیا گو ایروچو ریادی جالی رایدارین عربستان سعودی و هات پیشوازی کرن. چوب ایجاد این گونه ائتلاف‌ها سعی خواهد کرد که کنعانی بالکشاند سرویه که کوشانده نافبوری ولسر و گراندنا بالیوسخانه، کنسولسخانه و نونرتیا ریخستنا هفکاریا اسلامی یا لریاد و جدای بخبته و افتشت آنی زمان. ده پلان کرن کو بالیوسخانه یا ایرانی یا لریاده بریا مراسم حجه یا ایصال وره کرن. کنعانی دیار کر کوشانده عربستان سعودی کروجا شمیه هات طهرانی و سبیجی سردانا باجار مشهده. وزیر کاری دروه ایرانی حسین امیر عبداللهیان و وزیر کاری دروه عربستان سعودی فیصل بن فرحان روجا 6 نیسان لپایتخت چینی پکین جویان. وزیران د جوینه ده لسر وکرنا بالوسخانه و گراندنا گشتین آسیمانی ین دنافبرا هر دو ولاتان و حسان کرنا ویزه ده لحف کرن. اف هفدیتنا فرمی پشتی آلوزیا 7 سالان یا نافبرا هر دو ولاتان ده بیک هاتبو. لجوینه ده وزیران راگهاند کوان لسر برفره کرنا هفکارین خواه ده همو واران ده لحف کرنه. لإيران جبو ترساندنا جواكي داروكرن هر تموكي شوركي تي بكارانين ريخصنا مافي مروفان ين نافنتوي راغاندون كل لإيران جزاي داروكرن جي صادي 75 زيده بويا دسالا 2022 ده 582 كس هاتبون داروكرن تنج دسبيقا صالي وجي لإيران 333 كس هاتنه داروكرن.
رخصتنا مافê mirovan a Îranê ku navenda wê li Norwêcê ye û yekîtiya li dijî cezayê zarvekirinê ku navenda wê li Parîsê ye, ragihand ku di sala 2022 de herî kêm 582 kes hatine darvekirin. Hate ragihandin ku ev hejmara darvekirî ji sala 2015 û vir ve hejmara herî bilind e. Li gorî her du rêxistinan di sala 2023 de herî kêm 333 kes hatine darvekirin. Di rapora hevpar de hate gotin, cezayê kuştinê careke din jaliyê rejîma Îranê ve ji bo dewamkirina desthiladariyê weke amûreke tepisandin û zextê tê bikar anîn. Rêveberê rêxistina mafê mirovan a Îranê, Mahmud Emirî Muqeddem got, rayedaran ji bo tirsê bixin nava ciwan û gel, çalakiyên şermezarkirinê li dar dixin, darvekirina girtiyên ji bilî sedemên siyasî hatine mehkûm kirin zêdekirine. Muqeddem, bang li civaka navneteweyî kir ku ji bo rawestandina makîneya mirinê ya rejîma Îranê bikeve nava li vû tevgerê. Di raporê de her wiha hate ragihandin ku nêzî 100 girtî bi cezayê darvekirinê hatine cezakirin, an jî bi sûcdariya darvekirinê têne darzandin. Di rapora rêxistinê de îşaret bi rewşa jinan ya li nava welat jî tê kirin. Rêxistinan îşaret bi pêkanîna dawî ya desthilatê kir ku çawa biriya kamîreyan jinên serê xwe nagirin tespît bikin û li gorî wê ceza li ser wan ferz bikin. Di daxuyaniya fermiya têkildarî vê yekê de hate gotin, di çarçoveya parastina nirxan, parastina nepeniya malbatê û parastina deronî û aramiya civakê de ti tevgerên nehiqûqî yên ferdî û kolektîv nayê qebûl kirin. Ev gavên dawî nîşan didin ku desthilatdar di mijara gav avêtinê de berovajî ya pêwîst tev digerin. Japonya û Koreya Başûr ragandin ku Koreya Bakur ceribandineke mûşekeke balîstikî pêk aniye. Wezareta Parastinê ya Japonyayê ragand ku mûşeka balîstikiya navîn ber bi deryaya Japonyayê ve hatiye avêtin di vê navberê de di navbera Çîn û Amerîkayê de jî li ser ceribandina mûşekê helbez derdikevin. Ewlehiya peravê ya Japonyayê peyamek belav kir ku dibe ku mûşika plastîk a Kurya Bakur li herêma Hokkaido ya li Bakurê welêt bikeve. Sîstema hişyariya zû ya JLAT bang li mirovên li herêmê kir ku di hundirê avahiyan an stargehên binerdê de bimînin. Li kolanan jî sêren hatin lêdan. Hat ragihandin ku piştî hişyariyê li gorî saeta herêmî saet 7:05 deqeyan de bi awayekî bêhemdî banga tehliyeyê hat kirin. Wezaretê ragihand ku biriya balyozxaneya Japonya ya li Pekînê ji Kurya Bakur re nota protestoyê hatiye şandin. 内閣官房長官の松野博一です。Sekreterê kabîneyê Matsano Hirokazu ji rojnamevanan re got hişyariya bêhêş û banga valakirinê ji ber rola JLAT bû. まず我が国を取り巻く安全保障環境です。 Wezîrê Parastinê yê Japonyayê Hamada Yasukazo ragihand ku mûşika plastîkî li gorî saeta herêmî saet 8 li peravên Hokkaido û derveyê herêma aborî ya taybet a Japonyayê ketiye. Humanitarian recovery and reconstruction support has been provided. Serokwezîrê Japonyayê Kişî Daxîmyo ragihand ku ew ê Konseya Ewlekariya Neteweyî ya li ser ceribandina mûşika xeternak bicivîne û li ser pergala JLAT lîkolînê bike. Li seranserî herêmê seferên trêna bilez ji bo demeke Kurd hatin rawestandin. Sefermanderiya hevbeş a Kurya Başûr ragihand ku mûşikê navberekî 1000 kîlometre li asîman derbas kiriye. Berpirsê Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê, Japonya û Kurya Başûr ku peywendiyeke telefonî pêk anî, ragihand ku ew ê hevkariya herêmî ya sê alî ji bo bêçêkirina tam a Kurya Bakur xurt bikin. Cerbandina mûşikê piştî peyamên lîderê Kurya Bakur Kim Jong-un ya bihêzkirina artêşa welat pêk hat. Amerîka bi tundî cerbandina mûşikên plastîk ên dûravêj a Kurya Bakur şermezar kir û banga tevlîbûna diplomatîk kir ku li ser masaya danûstandinan rûne. Berdevka Konseya Ewlehiya Neteweyî ya Koşka Spî
ادریان واسون د داخویانی خویا نویسکی یا دربارê mijarê de got Amerîka Kurya Bakur ji ber ceribandina moşekên plastik a menezîla dirêj bi tundî şermezar dike. 蓬佩奥的美国政客一再以 Di vê navberê de rêveberiya Pekînê jî li ser mijarê daxuyaniyek da. Berdevka Wezareta Karê Derve ya Çînê Wan Wanbên dewletên yekbûyî yên Amerîkayê ji ceribandinên mûşikî yên Kurya Bakur berpirs nîşanda. بله نوچین ما بداوی بون هر شاد و بختار بن